kadon kejing keren ka bangat saim dunasyu ya kesansin rusin bagi pelu jemut kumno ban perkat nakabena kini kisnem ki banwan hakabedei berkejing syakri ya ka konsensi ya ka distrik bat kumju ya ka jela barokawai nakalong jonga kumu national vice president ngasngau buram sibun bahadin kejing keren ka babunsin imane lang lashim ya karai ya kaban join sendon officially menta kajan mid ang nebo ke party office jongi ngasuka ban ong ya pi kum kinong yalam ka party ki jongi kanang kiu na kawei ka benai sa kawei ka benai na kawei ka sngi sa kawei pat ka sngi kani kadai ka ngatrai la tengah bakla ka bangi penrung ya ki leaders ki bawan join ki party kadai ka meeting ka balai bat ngidang bun nang nei sekmat kaba ki babun ba ki banwan join nginam ya thuk kerteng lepa matang sia thuk la blat no di kini kinong tok kubor kini yalam mit baniawat jing tip baki ki banrung isapo ka party ke jongi kawai ka thom ka bangibu hapo ka jing yalam jong national president hapo ka jing yalam jong Konrad Sangmau chief minister ka thom kalong ni kwa ban pen keladur ya ka jela me kala jongi baro kawai pilai I menta ka jing syakri jongi south dan tam kadon ke jing kala ke jing syak keno ra ko babun anau Konrad Sangmau nong tu nong luti upros tu nong balap mi katu kaluti ana balik klok plan ayo na hat na dukan na po suok re barok kita kini tan kinia ki baklen dan kenogit tengi na kalian jong ke parti kat bakin nang keno kat banang syak keren ben kata kanang ai mensim yani bangin trei ban syakri ya ki pajba nga idom jika naman bahaya ka east Jaintia Hills ba jika west Jaintia Hills ba how artholai mano balak bampit yo repeat ya ke history kabang akan mausa atau kapuar ke UDP ke yo nyau na kan nyau na trangi kan maulang ya kata tetongin ya bat ya kena ke history balasi mangiru ha unius nem banwan nilak banpoi syakata kathong banpoi syakata kathong ngidon kampat ya ki plan bak kunju ya ki agenda ke bengin lek ki pajba ki agenda ke jongi na kalian joka parti baladangi poi biang hakabor kumnongin syakri ya ki pajba jong ke jela mekala jongi barokawai ti komtanga ai khuble ya pi sasisin ya imanelang ya piki leaders baru kelenjar ketengsu nomor kapor kalaya state kublai syajar mu tonya mi nangni da kaman sim ka besit rem ini tresi tomlang kenang ba kumong opi ka parti ke jongi kan nang kiu kan nang klain baru nginang la ban syakri kambha namta ka distrik na kamta ka konsensi bat kumju ya ka jela jongi barokawai